یتھ جنگس دوران ایرانُک یُس پبلک چھِ تِمن ہُنٛد رِیکشن کیاہ چھُ مےٚ چھنہٕ پتہ سٲری کیاہ چھِ وَنان ولی اکھ واقعہ یُس مےٚ سۭتۍ پیش آو سُہ چھُ یہِ کہِ دُکانس پٮ۪ٹھ گٔیَس کینٛہہ چیٖز ٲسۍ یِم اَنٕنۍ دُکاندار اوس جانا پہچانا پنُن أمۍ پرُژھ مےٚ اورٕ سوال دوٚپُن یتھ جنگس منٛز اوترٕ یُس تہرانس پٮ۪ٹھ حملہٕ گوٚو تتھ منٛز گٔے میانہِ زنانہِ ہُنٛد بوے تہٕ تٔمۍ سُنٛد نیٚچوٗ تِم موٗدۍ آیا یِم اتھ جنگس منٛز مرن یِم چھا شہیٖد گژھان کِنہٕ نہ مےٚ ووٚنُس یورٕ بے شک یُس تہِ اتھ منٛز بے گۄناہ مرِ یہِ چھُ شہیٖد سُنٛد درجہٕ تھاوان تہٕ بے شک یِم تُہنٛدِ خاندان منٛز یِم 2 نفر موٗدۍ یِم تہِ چھِ شہیٖد سُنٛد درجہٕ تھاوان تہٕ یہِ دُکاندار چھُ واپس وۄتھان تہٕ دپان خۄدایس کُن شُکُر کہِ سانہِ خاندان منٛز تہِ گوٚو کانٛہہ شہیٖد اَسہِ اوس نہٕ گرس منٛز کٕہٕنۍ شہیٖد اَمہِ پتہٕ سجدے شُکُر بجا انا یہِ چھِ ایرانُک قوم یِم چھِ ایرانٕکۍ لُکھ عام لُکھ اکھ دُکاندار یُس فرٛوٗٹ کٕنان چھُ دُکانس پٮ۪ٹھ اتنَسن کٔرِو تُہۍ نظر کہِ ایرانُک اکھ دُکاندار کتھ جایہِ چھِ تہٕ أسۍ پننِس پانس نظر ترٲیِتھ ونو پننِس پانس کہِ أسۍ کتھ جایہِ چھِ